Haleluya. Uko ni mkuu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ibigaragaza urukundo ni igihe cyose muri wowe hakwiye kubwitange bukomeye, ubwo bwitange bukagira ikimazi. Haleluya. Hano biratomoye biravugika neza ngo nibaguma mu rukundo rw'Imana. Haleluya. Nibaguma bitondeye ibyagezwe by'Imana, uzoguma mu rukundo rw'Imana, uzoguma muri protection, mu gukingirwa n'Imana, uzoguma mu bushobozi bw'Imana, uzoguma mu ruhande rw'Imana. Imana ishimwe cyane rwose. Haleluya. Ngo ibyo nababwiye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwebwe. Haleluya. Kandi n'umunezero wanyu wuzuzwe. Haleluya. Wa munezero warufise urashaka kuzuzwa, wa munezero warondera urakeneye kuzuzwa. Haleluya. Mu gutahura yuko rwa rukundo rw'Imana rukiri kumwe nawe. Haleluya. Gutahura yuko rukiri kumwe n'Imana, ngo urukundo umunezero wawe wanayibwirije, wanayibwirije. Umunezero wawe wanayibwirije, kwaguka, kugwira, wanayibwirije. Imana ishimwe cyane rwose. 12 avuga ngo ngiki cyagezwe cyanjye nimukundane. Haleluya. Nimukundane kuko nanjye nabakunze. Imana ishimwe cyane rwose. Ushaka gusanga umuntu ari mu ngoro y'Imana mugati ufite umutima wo kwanga mugenzi we. Haleluya. Nibyo muhuye mukerekana ko mufitanye urukundo, mukerekana ko mufitanye impuhwe, ariko inyuma y'uwo mwanya rwa rukundo rwanyu rugacikwaho rw'intahava, rugacikwaho ruteye ubwoba, rugacikwaho rukomeye. Haleluya. Reka kigwe muri urwo rukundo, kigwe muri iryo bwirizwa. Ijambo ry'Imana rirababwira kuze ngo nimukundane. Haleluya. Niyo cyagezwe ndabahaye, mukundane kuko nanjye nabakunze. Imana idufashe cyane. Turabandanya. Naho gira urukundo ruruta ubuko umuntu yigura abakunzi be. Haleluya. Ntawogira urukundo rungana n'urukundo umuntu ashobora kwigura abakunzi biwe. Haleluya. Yesu Kristo yaratwiguze, aratwitangira, nk'uko muri Yohana 16:16 avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ngahabwa ubugingo budashira. Haleluya. Kumwizera gusa, kwizera Kristo byonyine, ibyo biduha kugira ubugingo budashira, biduha kugira ubuzima bwagutse, biduha kutiganyira, biduha kutaba mu buzima bufite ibibazo. Haleluya. Kubera iki? Kubera ko twizera urukundo rwiwe. Haleluya. Abandi bakajya mu rusengero kubera ko guhunga kwirwa muhira, akava amaroni kwirwa muhira, abantu bavuga bavuga agira mirango y'amazi, akaza mu rusengero kugira ngo mu rusengero abandi n'abandi. Haleluya. Ariko nigenda kugira ngo muri kino gitondo icyakuzanye reka gitandukane n'ibindi byasiye abandi bantu bose muri kino kibanza. Haleluya. Uze waje kubera urukundo rw'Imana, waje kubera Imana yagiye gukorera muri joro. Imana yararanye nawe, iraneza, irakuzigama, irakurinda. Haleluya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hari igihe turi byo dushima, ariko usubiye inyuma gatoya, uno munsi naranye ingabo z'abazima, nashoboye kureba, nashoboye kuvuga. Hari abaryama kubyuka ari biragi badashobora kuvuga, hari abaryama kubyuka ari pararize batari basanzwe barwaye. Haleluya. Imana idufashe cyane. Ukaryama ukikanga ukuboko kutegera mu ariko kubera turi hano Imana yatuvuye
yatweretse urukundo rwayo idukunda. Haleluya. Imana yakutwereka ko ifite urukundo rwinshi. Imana yakutwereka yuko idukunda. Imana yakutwereka yuko turi abana bayo. Imana yakutwereka ko turi abantu bayo. Haleluya. Imana yakutuvugisha no kutuganiriza mu gitondo no mu ijoro. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ninde yoshimye naye ko Imana itamugiriye neza mu gitondo? Hari Imana itamugiriye neza rero. Haleluya. Naho waraye ubusa, reka uhindukire witwa igitangaza Imana yakoze ejo. Haleluya. Warakashe urashika muhira, ntiwaraye hanze. Haleluya. Haleluya. Imbeho uzoyibaza abantu baraye hanze cyangwa barara ahantu mu bitoro by'amazu bazokubwira imbeho icyo ari cyo. Haleluya. Ariko Imana yakubajyana heza ukivuga ukaryama ugasinzira. Ubwo ni urukundo rw'Imana. Imana ishimwe cyane cyane. Haleluya. Ubwo ni urukundo rw'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo muri abakunzi banje nimwakora ibyo ndabategeka. Haleluya. Imana ivuga ngo mwebwe by'ukuri narabibutse narabapfiriye. Haleluya. Ariko ndagarutse ndababwira ngo muri abakunzi banje. Haleluya. Rwa rukundo rwanje namwe ruraza kugumaho. Haleluya. Narakamwe ndarubereka ndabapfira umusaraba nasesa amaraso. Haleluya. Ariko ngo muri abakunzi banje nimwitondera amabwirizwa, nimwitondera, nimwanyumvira. Haleluya. Nimwumvira Kristo. Nimwumvira ibintu bibi. Uvuga ngo wise kutumvira urahitamo kuba mu mugwi w'abasima Imana. Uhitamo kumvira Imana urahitamo kuba mu mugwi w'abantu bakunze b'Imana. Haleluya. Mbega muri kino gitondo ngo cyane kuba mwakunze cyangwa kuba mwazi. Haleluya. Aho tudatanga ubuzima bwacu kududubiriza mu kuba abakunzi b'Imana, mu kuba mu bushobozi bwo kuba abakunzi b'Imana, mu kwemera tukaba abakunzi b'Imana, mu kwemera tukaba mu Mana. Imana ikatuganza ikatuyobora. Imana ishimwe cyane rwose. Ngo muri abakunzi banje nimwakora ibyo ndabategeka. 15 singibita abashumba. Haleluya. Abo bantu bamaze kugira abakunzi. Yesu ashimwe cyane rwose. Reka wumvirize wafashe ijya mbere, wafashe ingingo ya mbere, ukumva gushaka kujya muri rwa rukundo, ukumva gushaka kuva muri rwa bushobozi bw'Imana, ukumva gushaka kuva muri ya migenderanire n'Imana. Hari ijambo ry'Imana rituvuga ko muri kino gitondo hari Imana ubwayo ikubwira iravuga ngo singibita abashumba. Haleluya. Singibita abashumba kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora. Nukuba mbere n'ijambo turamenya ibyo Imana byose iriko irakora. Haleluya. Kuko ibyo dukora rero byose bigaragaza urwo rukundo rw'Imana. Iyo tuzigamura bigaragaza urukundo rw'Imana. Iyo twafunguye bigaragaza urukundo rw'Imana. Haleluya. Iyo twabaye tugakira bigaragaza urukundo rw'Imana. Igihe cyose turi mu bintu bitandukanye ibyo byose biratugaragariza urukundo rw'Imana. Haleluya. Bigaragaza urukundo rw'Imana. Ngo ariko mweho nabise abakunzi kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Haleluya. Nta kintu na kimwe kitamenye mu Imana. Nta kintu na kimwe kitazi mu Imana. Imana ishimwe cyane. Mbega ushaka kuba umukunzi w'Imana, ushaka kuba mu rukundo rw'Imana, mu bantu b'Imana, muri abo bantu Imana ikunda yishimye. Imana ishimwe cyane rwose. Urukundo rw'Imana rwatumye Imana itanga umwana wayo mu Yesu Kristo araza ubwacu kugira ngo tumubwire. Imana ishimwe cyane rwose. Tugaragara mu kazi. Turarangiza. Ntabwo muri kuno kujya mu rugo kwacu dukomeze kwiyumvira urukundo rw'Imana. Twumvise iby'Imana ngo Imana iradukunda kandi idukunda urukundo rwinshi. Ariko kandi hari akandi kantu ngo singibita abashumba kuko umushumba akamenya ibyo shebuja akora. Niba uri umushumba ntiwamenye ibyo Imana ikora
umutima wawe wegera Imana muri kubwo rukundo. Turagiye gusenga amasengesho inshuro zibiri. Ubwa mbere turagiye gusengera wewe uvuga uti urukundo rw'Imana rutakaje, urukundo rw'Imana rutakaje. Bana n'abana ngarukanye urwo rukundo, n'abana barusubire kumunda. Hari ibyatumye nabonye byatumye utamuka mu rwego rw'umugande kubera ko urukundo rwahindutse, kubera ko nahindutse. Ibyo nakoze bitawe n'urukundo rwawe bitanyuze kuba kuri wewe, ariko kino gitondo ndaje kuri wewe kugira ngo Imana irokane mu rukundo. Reka ubwire Imana ati Imana agenda mu rukundo rwawe. Ndagusenga Imana ijwi ryawe, ubwire Imana ati Imana agenda mu rukundo rwawe. Ndakerekura mu rukundo rudasanzwe. Wavuze ngo singa ibintu abashumba kuko umushumba atamenya icyo shebuja akeneye, ariko mwe ndabise abakunzi, ndabagize abakunzi, ndabise abakunzi kuko witondeye ibyagezwe, ahubwo baritondeye ibyagezwe by'Imana. Reka ubwire Imana ati Imana ndakeneye gusubiza muri rwa rukundo. Mana ndaje nihanye, nigaye rwose, naragucumuyeko, narabe mu bigabitanyo, ubuzima bwanjye ntibwanezereye kuko nagendeye kutagira ikibazo, ariko ubundi ndaje.
Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.